inkosi yakusuka Nkosi kithi ize kuwe kuze Nkosi nangosuku lemphefumulo yethu imphefumulo yethu ingayisweli indlela Nkosi engahamba ngayiza kuwe kodwa ihamba imphefumulo yethu ngendlela Nkosi eyakhiwe imithandazo yethu Nkosi usise nekusweni Aluwe Inkosi yasebuhleni bamaNazaretha lo khulumayo nguThobela wakwaMlondo eMandlazini ithempeli kusekhanyini Nkosi yamakhosi ngizobonga ubuhle nobunkulunkulu bakho obenzayo empilweni yami ebuntwaneni bami nyazi lwasezulwini insizwa yakambuli ngonyaka odlule ikhulumile Nkosi yamakhosi ukuthi wena uNkulunkulu bakho abudingi ukuthi ube sendumbeni noma endlini ethize la usuka ukhona Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wenzeka ngo2015 nyazi lwasezulwini ukwagibisila wasuya edolobheni 14 ngangiphuma esikoleni Nkosi yamakhosi ngenza umatric walivula ithuba Nkosi yamakhosi kwi-underground parking ngaphansi kwaseWoolworths nami ngaba khona Nkosi yamakhosi nganikela kuwe ngacela inhlanhla yokuqeda isikole Nkosi yamakhosi nakuba isikole mase ngisiqedile nguthola umsebenzi ngithema ngiqeda Nkosi yamakhosi ibanga lika matric nyazi lwasezulwini ngaphasa kimi ke Shembe nyazi lwasezulwini ngangazi ukuthi ngizophasa inkinga yami yayiyodwa ngingazi ukuthi ngizophasa kanjani ngathi Nkosi yamakhosi ekunikeleni kwami ngangisemhlanganweni nyazi lwasezulwini ngase ngiphuma ngahamba ngaye eGoli Nkosi yamakhosi ngoba ngangi-applyile e-University of Johannesburg ngathi mangifika khona izifundo engangithi ngizozenza Nkosi yamakhosi ngafika sekugcwele Nkosi yamakhosi kwathiwa besithatha u-first come first serve kwacaca ukuthi Nkosi yamakhosi mina ngisenayo la ngizofunda khona fanele ngihambe ngohlala ekhaya unyaka wonke ngingafundi Nkosi yamakhosi kodwa waqala lapho wenza uNkulunkulu bakho kimi nyazi lwasezulwini ngathola ucingo olwaqhamuka eTUT Nkosi yamakhosi bethi i-application yami ishoda nge-application fee nemininingwane yami kuphela angiphuthume kusasa ngikwenze ngathi ngixakekile kanjalo ngoba ngiyazi ukuthi application eTUT yangiyenzile kwenzeke kanjani ukuthi izinto zami zifike ngakwenza kodwa Nkosi yamakhosi ngagibela ngoba ngangivele ngiseGoli kumalume sahamba saye eTUT ngabuya ngalelo langa ngabuya sengiyiphethe i-student card Nkosi yamakhosi ngumfundi waseTUT ngifundile ngaqeda Nkosi yamakhosi in record time ngase ngithola ukuthi ngihambe ngosebenza Nkosi yamakhosi esikoleni esiseduze ngakithi ngenza ama-practical ka6 months Tema kuphela Nkosi yamakhosi ama-practical ami kuDisemba wayesefona uthisha omkhulu wangibuza ukuthi wemfana wenzani ngonyaka ozayo ngathi mphathi ngiyofesa wathi nganawo umsebenzi wakho asikho isikhali esikhona engizokufaka kuso kodwa engikuthandayo kuwe wasebenzisa igama wathi we-jack of all trades wathi into engiyithanda kuwe-jack of all trades akukho lapho ongangeni khona woza ngizobona ukuthi ngizokufakaphi wasekusebenza wena Nkosi yamakhosi
ngisebenzile khona iminyaka ize yamine Nkosi yamakhosi ngiqualifyile beqashwa baze bayisikhombisa abaqashiwe emva kwami uNyazi lwasezulwini ngisebenza mina okwami kungalungi kuthe sekunzima Nkosi yamakhosi ngizohlambuluka namhlanje ukuthi bese kuthi makuthandaza noma ngabe kethandaza ethempelini ngithule nginganisho lutho mina Kuthema kuphela Nkosi yamakhosi kuthe ngonyaka odlule uNyazi lwasezulwini kwakungo-April uNyazi lwasezulwini wathi umphatha ngibuyisa i-CV yami ngale phathi ngisende ngithumela i-CV yami nakho konke kwami ngamthumelela Nkosi yamakhosi kwaphela kanjalo Kuthe entabazwe wangitshela umphathi wathi hayi mfana wami sekulungile njengoba ngisuka manje ngiyahamba ngiya e-second office ngiyokulandela i-appointment letter yakho Uthema ifika uthisha omkhulu e-second office i-appointment letter yayinayo yonke imininingwane yami kepha i-ID number namagama kwangekhona kwami Kwacaca ukuthi umuntu oseqashiwe kumina ngomunye umuntu esingamaziyo kaSithole Ngaba buhlungu kakhulu enhlizweni yami ngangaba ngathi kushuthi mina ayikho into engizoyenza ezokwamukeleka ezulwini ngawasho lawo magama ngafona Nkosi yamakhosi ngafonela umkhokheli uMagumedo wayesezweni lasentabazwe eze kuwe Nkosi yamakhosi wahamba wongibika uthi umkhokheli wakubuza Nkosi yamakhosi wabuza isibongo ukuthi kambe lo mntwana wakwabani wasisho wawusuthi Nkosi yamakhosi inkosi imbusise umsebenzi uzowuthola Emva kwalokho kuthulekile Nkosi yamakhosi kuthe ngomhla ka14 December kuyibirthday yakho Nkosi yamakhosi kuyecelebrate Nkosi yamakhosi emzini wasenelisiwe ngathola iSMS ekuseni ngo2:30 umphathi ethi ngiphuthume ngizogcwalisa iroute form namhlanje leyo form angiyazi Ngathi mangiphuma kodwa ekuseni ngamvuka ngamtshela ngathi ma ufonile umkomphathi wathi angize ngizogcwalisa iroute form angiyazi ukuthi yini ngathi mangiphuma ngamasango ngoba ngangihamba ngiyishayela nje wanento ethi phathi imininingwane yakho ngajika ngayothatha yonke into emininingwane yami ngaqala phansi njengomuntu oyofesa ngaphatha ngisho ne-CV mangifike umphathi wathi uyiphethe into zakho zonke ngathi ngiyiphethe mphathi wathi letha la wagcwalisa ifomu elodwa wathi photocopy i-card lakho lasebhenki ngaliphotocopy wathi asihambeni ngangena emotweni masihamba saye e-district office masifike e-district office wafika wabingelela amaphoyisa umphathi wangena wathi masifika kwakunenkosikazi yayikhona iNazaretha ngoba yayithungile Le nkosikazi mayifika yathi cha yibhadileni ngifike nje bekade kuthiwa angi-allocate le post ayisavumi umshini usu-offline ngase ngithula Nkosi yamakhosi ngidangala umphathi wangathi akamuzwa wabonga wadlulela komunye wahamba wakhona amanye amafomu abasinika wona wathiwa sibuyele ebhenki siyogcwalisa sabuyela uma sibuyele e-district office babesinika u11 safika ngo11:05 basamukela yalokho imile le nkosikazi ithi ibhadileni umshini usu-offline Ngathi mangigibela emotweni kamphathi umphathi wayongishiya emateksini fanele ngibuyele ebhenki angisazi ukuthi thini amagama kamphathi athi uyidle kahle imali yakho ngase ngithula kwakungomhla ka14 ibirthday yakho uNyazi lwasezulwini ngomhla ka22 Nkosi yamakhosi wathi makholelwa abantu abebekade bekamakhingi yangena imali Nkosi yamakhosi incwadi eyibuyile ibuye kuhulumeni Nkosi yamakhosi yangena nge-email ya backdate yathi mina ngiqashwe ngomhla ka28 September wathi makungena umholo Nkosi yamakhosi waqala kuSeptember kwaze kwaba uDecember kwakuhle kithi ekhaya Ngathi ngisababaza lokho Nkosi yamakhosi ngoJanuary bayaza bayebeqashela education ukuthi mawuqala uyawuqala uhola umonth end ngathi mangiqala ngihola mina ngahola umhla ka15 ngangalinda lutho ngithenza kubabaza lokho Nkosi yamakhosi walokho kuvezile uNkulunkulu bakho kimi nga-appointa njenge-lead educator Nkosi yamakhosi ezinyangeni ezimbili ngiqashiwe ngithenza babaza lokho Nkosi yamakhosi ngaphinde nga-appointa njenge-invigilator Nkosi yamakhosi konke lokho akakabi nayo inkokhelo kodwa ngiyethemba ukuthi Nkosi yamakhosi la engifaka khona Nkosi yamakhosi igama lami uyohlezi uliveza phambili Nyazi lwasezulwini uyasithanda noma siza kuwe silethwe eziyinhlupheko kodwa masifinyelele kuwe Nkosi yamakhosi bethi ungawasithezi amehlo akho kithi Nkosi busise nikuzwile Nkosi Baba